Ukitaka kubadilisha matokeo, basi anza kuangalia kinachoanzisha matokeo. Yaani kama matokeo ulionayo ni mwanzo wa kinywa chako, basi tafuta badiliko la kinywa kwanza, ndipo utakapoona badiliko la matokeo. So tuko busy kupambana na matokeo yanayoletwa na kinywa fulani. Kinywa fulani kinazungumza, tunapambana nacho kweli. Tunapambana na matokeo yanayoletwa na semi. Baadhi ya semi, zile semi ndizo zinazotengeneza roho, zinazoamrisha roho fulani ivae mwili, ije kwenye ndoa, ije kwenye kazi, ije kwenye kitu fulani. Neno akapata mwili, akaja akakaa. Sikiliza, neno akafanyika mwili, akakaa kwa mtu, nasi tukauona. Pepo linapotumwa ni kwa neno, jini linapotumwa ni kwa neno, linatafuta mwili, linakuja kukaa kwako. Sasa unapotamka neno, manake unatamka litafute mwili. Na ndio maana Korintho, Paulo anasema kwamba kama mazungumzo yanaweza kuharibu, yani angalia, mazungumzo yanaharibu. Kwa nini? Ni silaha ambayo ibilisi ameizoea.